Kubor nakaslem jong udongsan Hima. State President ka National People's Party Ubalangru MP ka Raja Sabha Dr. Kharlukhi Ulaong balada ka sorkar kamla ban Pynbeit ya ka Jingeh bayadei bat Dewïong kanbha ban Pyllait no yau namar kalakta shikadei ya ka kamai kaji jong babun balang Dr. Kharlukhi habakren shakilat pathai khubor hakas ngi sajan Ulaong kawei kalong baka jingkhang ya Dewïong kadei kamat ka bakta bha namar uwei nagitalong ban penmi khajana udei Dewïong haba penpau ka jing ngau khia halor kamariang ula kentu bakalong ka badan kam banya dayaka kumjo yaki do dowa nalor ki we Henry mentala prasnem kenti amshem lale habaya dei bat Dewïong ula ong ba umut banbu ka wei ka jing kali Delhi ka jing jabo akal Delhi ka khati ya ka jing ubriu dashi postnem balai om shimla le balai tang Meghalaya omla banlen bakane kadai ka telong ka kamai kaji jong ubabun om tang jong kitu ki bati Dewïong kawai ka problem non sekren ni ka problem di kiwai ki idim i kawai ki jing khang yo Dewïong kre big major problem namar ko wave source of revenue jong i ka Dewïong but hoi ki breu ki kren ya ka environment ni ka tai okay ngarung aja hab ni ka ta saya mentah prasnem you're not going to do anything they mentah have fikran ni environment hoi kedai kata ba ki mo ki deban protect environment dok hak ni kata namun pembuat wei ki kli Delhi kenal pollution in Delhi reduce the life of a person by 10 years why nothing is done why only Meghalaya plus okay ingat te diberi jong ki sya te pre jumlah berlen kini ke source of livelihood of so many mendai tang itu beti Dewïong abo ke trok Dewïong ka ya naga jaka beti Dewïong silen terliti ki bede ja ki bede kuai no so many things nang ta menswa lai nga kenma you find out kum ki press ma ngar mata bon plak bo idri mo find out na ki press minister taxation lembakla ha 2002 ubak kini ya ka chalan bat bo ha lok la jong abak tu ke jok chalan ke baki ne ki bade kwai namar trok dan por bala yeng lan chalan ki bo ke dor ke chalan san thau trok the ki sispa ta kini ki khna ki ba ayu kini ki khna ki ba ben support ele de ben school ben college ki de ki chalan ki kum ki press find out minister of taxation bo wa ha lok la jong but kini lu de ki chalan na ta ke dor ke chalan ke slong kum namar kila idri pelak mata so find out when the way dream jing ai jung mut jonga galong tang kani if you're not going to solve a problem then like no kata ong mentala prasnem ni la from 2014 to 22 ki bril jongi mon ong la hier aga libli ko ki balai check nyot ini yes people have to survive ong ki manswa ki khna ki balai pule sebar sini stai kini kelakta Pinong piong mentang duk tulop ke Giant Hills Autonomous Council balik main source jong ke Giant Hills Autonomous Council Dewïong kini KKP at least 600 crores dari revenue from Dewïong so many things can be solved ngang ki you can't stop us ngalang came out the paper so long time you cannot stop us nyaman im to keep lie emang keren government the government whoever may be state and central should do something on that to you bagi one rai ke policy je ke mining policy lan jom komta lai le ngai keren ke you to bapli ke bayak to kesan you balai ke hable ki tip ke res bae ke lap hable ke long am ke jingi sang to sno pindon pisan ki psada margin delegates kini kita they risk their life darem don bi ngang tang ke panel discussion orang ngang he san stay bi ngomta pi khot igini ki briu jongi pi ong iki agak ketin pareng ke bakim song thu kol mafia gini kita ngom pila kli ni balai bakim long educated menchwa gi dangrit mun ong kini beruspa hashtag bon ki long educated pi child labor was practice ki sai le up si si yang gi briu shajwa sini stay but survive the labi Dewïong ki ruspa kim don education de ki ruspa nam tau Dewïong
Sementara kita berdon sasor kini kita mikir kita call mafia bukan kita kemini kita call mafia kita. We should see that. Memang nggak sana tu. Luckily, I was through God's blessing. Nabiang the family ke jonga. Ngai ite. Pa jonga di kontraktor ngai. Kutu di trace rock support you trace rock sa. Kemudian senang pendong sini tay. They are daily laborers. It's only with the coming of coal, but kelalong. Kemudian kita balik bah jongi.